bozam Sütkölgө töttüngen sad olan Viktor Opçidey, açamna bozam Zat Viktor Kanjırol Opçidey. Olavamna bozam Zat Larisa Holu omna deyir, gaza gaysi da Sütkölgö uzudur. Açam bozam işkinin üstü işkin juttu, jellam juttap çorağın jeri ol. Bodum bozam Sütkölgö'nün su aksına töttüngen şkolazım bozam jalar toğuskan jön. Olaga öğrenip başla o zaman kuru çok çekirip mındık sonu urgap, jelle çurulganı sonu urgap, jellemce eğleyemen. O zaman ege klasta da eğleştiğine. Ama on sonunda möskeştim o zaman. Çoru klastarga o zaman. Jonataştı o zaman bir duvarım jaldır görgeç sonu urgap, mol eğleydi. Onda şoban, on sonunda onlar da ağaçtayga o zaman tavaş kaçtım o zaman. Olanın o zaman kurşoğu öttürgen, kurşoğunga o zaman girip o Jonataştı o zaman. Ege bazından kılıp jaldır sonurga eğleyin ol. Bir duvar profesyonel skulptör Sütkөл juttuk. Onlar Tavaştay Şadanbay iş boza tanıştırıp bol jelle şehrin juttun mağullarına azı bu ulaştırın jaldır öğrensin deştin. Mındık kuru joqtu, mındık lagerine ozu şayını askan otpunum içi oldar arasında. Jam ozam 7 klas kire orgun, 7 klastan eğleyin. Jaldır jilep jonup egeleşle, on sondan ulaştır öğrenmiş an ol başkımda karılzaşıp jelle ola жазанып taştı da ol başkımdan egesine tile atıp joram emaza. On sam çoru iydi var kursqa ol ozam 2000 жылдарdır, 2000 жыл da oza bir duvar bir taş şola taştan gönderdim. Школа sonunda ozam школаны тоғыз қашын Kızıldın Uran Cüyüsü училищесінде оза жаап кире алгамен оза рисунок жопусты öğrenmiş an Jonataşты оза бодун кытыгынга салып алган кагбан деп жазап жоран жөн башкым желе халып жете бересин оза башым мам кызылга жутап турган жете береш болсо арга сүмөзүн айттырып желе кадым жолдор ажылдай берген дагы ону көрүп кытыгынга ам Jonataş эгел алган момзо каты жазанмыш ан жолдорам Başkamın jelle arka sümezini ayttırıp 2000 жылда тоғыз қаштым өзі ұлаштыр өзі жайын тұжақ көргенмен ол болса тұжақ бармы өзі Санкт-Петербург орайның университет технология дизайн болған тоғыз қаш келгеш болсам бір бар ажылдап егелейін болсам эшейге болсам башы қылдыр киргеш болса бола ұлсақ баланың бағбайын бола Jonataş'ым болса ұламжылау шан ам бірде еттерге Jonataş'tың да ол өзі салтын шыдаусын. Дүжінде да оны бодап жүрістен бір-екі да жегілі оғым өзі оны амжелі 3-4 қоны ішінде 9 баған шағында жігіп желі отта кеші ұйқыда отуыз. Бірінді тағырға оғым ат жазып оның соны ұрғып болу өрент бір өренді өзі. Дүжімде өзі олы атты желі болу өрен қылдым желі дүжек бұмын. Дүжек бештің шут олдыр өлі дешіп тұра халық бөгістің өзі. Шақ ол дүжімнің де көргенім ояр. Düşüm gitmeyindir de onu sattı olasın. Şağlan jaldır ola attı oza toğuz konu. Eşeği ozam bu da aracılasın oza. Ha ozam 5 yıl iştimden başkalan jön. Onun sonunda eşeğinin sonunda ozam meleğin ürüştem. Bodum oza жазанып jelle çurutunup jaldır hostuk acılan jön. Orlan Viktorovich bilen imun tos çılandıra geleyimiz. Eşeğiga tujap kireyirme. Orlan Viktorovich meni oza hüdey algan. Jan ozam Viktorovich eşeğiga alıp turgan. Egzamen jap atı jurk barma. Toran hüdey algan gece. Eşeğiga oza jurktun jaştарын maza kala öğretken gece. Jonataş'tың maza. Onam başkım ozam eskeyir açılıp jurkman. Am bokunga idiram başkım ozam eyam Jonataş'tың da jurktun da jaştарын aytıp berip jurur başkım bolup turar. 21 жылда ozam Rusiyanın ozam jurtçular gece günce oza kireringe oza tıkalı oluq idine oza oluq olsun maza geçtiren gece
Яңаш шамбахында за башында кадым эжешкилеш каш жаар эдешип жүрүрбүз. Кайгыстың да азам кылган ажылыбызда да фот-фотарстың жастырыбызда да көрүп удур дедир болсам этип жаар болсам амыдырап эдешип жүрүрбүз. Onun sonunda olsa, tava töpke tava kultura töyünge olsa, jaldır aşıldak bir geç olsa, angu yöde olsa, da olsa, enkepe tepi bu şeyler aşıldar töptün olsa spesiyalize kıldım jaldır aşılap durar ben, tavanın oran jüylü üstü eştinele. Telam da tava değme tanır ağız turuzunele, tava değme değirgele, üstü dolgandırla, çöktap sorur. Kereksellerimiz malmağı koyup çoğul malmağanız daygada olsa trigamtanlar, oğlamtanlar da жазап ажылдап жүрүбүз туризмде. Сая малдың арасынан сүргүтчүлүк малды калар деп адар. Оны көргүзерде малдың ялы эрин сүргүтчүсүн көргүзерде иштин эрин кылып турганан устар калдыгындала. Эр малды кылыптарга жерлерге чалгынын башын аскыр баштап жародур. Койнун башын кошкар баштап жародур дейинчекти. Инжаштын бу тава шеберлеринин, таш шонукчуларынын, чорукчуларынын да болсо кылыксар чөйлдөрү малмагандан кылыксар жүздөрү ялы эр шинжилик сүргүтчүлүк бора. Ястың орланның көрі оған көрі oldu. Baza şaqlandık. Şağındaki şevirler kestin. Unuttum. Bu biyeş taştan çoğup yaran ağacılar kestin. Şaqlandık sımar. Olgaçtın. Am holunun yüzüğü baza baran. Olardan baza bir şey kalıp çeder. Bu Angüye'nin taş onukçularından baza kalıp çeder. Bu da angıdın. Boruştuk, müң, küçülük, ajıldarı var, ajıldarındı var. Orlanın kalgan ajıldarın göğü. Bir daha da göğüm olsa, kızılga olsa, çocuklar evlerinde olsa, çellik havan jazan jön, onu jaza olgasın, başınma olsa, görgüzerme olsa, sümeleyin, ekki solun ajıldır, deyin, jaldır, ünele iştin olsa, yani bu ustakbağa kiriş değeri var. Zaten soyu sulu hoş koptum o zaman. Karşılda anı yübileyin candı ustakbağa bir duvar kirişkeş. Oğlu açılım ne o zaman. Jaldır kiştirgeç biz. Oğlu açılım çelli havanı o zaman. Jaldır sağısın artık balon. Bazı amda o zaman bu hünete değil. Bazı havandan o zaman bir anak değmen olur yazıp soruyor. Oğlunun yüzüğünü tuğa değergele taş ona rüzünün, azı çöktüğünde rüzünün oza bir uluk жетişkin de podar ben. Oğlunun yüzüğün köstük bölgen kişine ozam, John oza tanı ver, özge taş onçuları oza. Oyt bu orlanın jazak bana adıdır. Senin adında durdu, ol ustakbada durdu. Deştin, jaldır çoğalay ver, onun sonunda bir duvar ol masterlerle, taş onçularla tanıjardı oza. O parça zar orlan sen yesen de şekber. Yok bozo bu havan жазап turun orlan sen yesen de şekberinde oluptur. Ama en başkımның bozo ozamdık eşlerinin bozo şolatlar ber turgan bu qoşqar жазар. Qoşqar жазар. Oju uşa öris bozo deşim jaldır holunu men bilesip turar bu. Yok bozo to par жазар. Deştin ol başkımның jaldır holunu men bilesip turar bu. Ndı bojara. Benim boza saktık benim deymalarım oza. İşte dalganda durar malmağanız, bir duvarında oza, molanı oza oncuk köyüyle жазап жүрүрүн. Тоолчурга мыттан адам oza. Улуну, onun sonunda arzlanı oza toolчургу деп жалы санаар биз. Мынды кезек тирге мыттанарыз бар, аза улуу сонуурга албагылар. Кырган ачам oza борадага oza хам күйжөран. Ол ozam бичидир ozam түнгүрүн кургада өккөлөм огунда эрге. Beşağın kadar otgun kadar çiğ tövgülüp jaldır kurgap jeleyir jön yaştın olğan açanның boza heyir düzüz attık bolgan ol ham deyim bazın baza hamdan oza bola kılay öjördün baza eskerip biranmı. Sarı hayacı ozan bir жылда bir kattap çona taştar biz yer ujak gazı bir çoğday kire bir çoğday şalat olbas kılır.
Жалдырам жонаташты болса жалап тилеп алырбыз. Ол болсам тараасында кышты өттү жазанар караасында чайга жетир болса. Тажыбыз олан. Ол таш болса 2 ажылдан кийин тажы болсам бир чогодай ташты болсам тараасында чайга жетир болсам төндү жазаптарбыз. Таштам тилерин мында болсам жажыңны жажы сайны болса кайдырга жажарбыз. Жажыңны жажар. Саңны болса атты саңын салыр. Элеринен болса сары каяның ээсинен тилер, мындык тейлеп тургаштың тилеп жалдыр колланып жалдыр алыштыр бизинде. Хаттышты болсам мысыкпаны жолдыр. Одоктук ам сары каяска жалдыр. Жонаташ тилеп колданып жетпеген исбо. 2 сарык жараш таштадым болса хайырлар болсун десе. Мына уста озамдык устак балалыбыз. Аңа болса белектен 2 жараш таштардан хайырласын деп жалдырам. Алгап тилеп турайт. Оң мында мөгөлөстүн жогалып турар эле. Сары каядан болса тебелерге кошташ болса кыратча ажырып турган деп мындык жуга болса бар. Няш болса шагдал ол тебелерле саргас бир үйдө болса жалдыр жеткешин жан жуга жазап турган эрге деп жалдыр санаа жок. Ма болсам хан керет сары каяды дейр. Сары каянын кырынга болса хан керетти куушуртап жаран. Ол кууштун болса сөйүндө болсам аттык болгон сөйүк таяндан мээзи болса болгон сарык таштардыр мындык байдайганын ээси болуп жалдыр мындык сары каянын ээси мындык улуу куушуртап жаран деп базамдык солун жогалай бейт. Таш болсам жүнү ажырып алган турарын болса боду болса ичи сүмөлөп жалдыр көргүзө берип болуп турар. Онсондо ол респедестин алган соонда карандаш биле чуруп демдегилерин соонда болса пижек биле болса жетпес кылдыр. Пижек бажыла шыйып чуруп алгаштың болса онсондо ажылдап жаза эгилейбиз. Бир дуарында болса аттык кезектерин ак эгилейбиз. Меңне кол жери болса турар болса бостак базы тең кылдыр тескиреш болса ол бостак багына тургузуп баш болса ола жалдып одан төндүрөм жаза ачтым болса эскерт бирен болса ол башкында озондук онсондо бодумда болса жалдыр эң сөйүнө караан шыйып тоостур бизен. Карактын соонда болса ажылды болса ола кылыкпан тирик деп санайбыз. Тирик жеге болсаң аш кылып желей бейтештин ола караанын соонда болсам шут бижекте эспеспиз. Ола ажыл шут белен деп санаттар. Биздин өзү ажаан ийден болсо ажаан бирейден болсо базырыктан болсомдук көй алдына тоолгон соонда болсо жонатташ биле ажылдашты деңнек бөөрү болсо шагы ол базырыктын ажылдары эле төмөй болуп турар. Ажылдарс база бар болуп турар. Жон болсам кондук сонурга рам жазакпан ажылданы болсо кондук сонурга болуп жүрөн. Онсондо жонаташтын болсам эм хеурин болсо эм адоргасың болсам эм дагылдыр ажыгбай бейт эчимдик аргалары бар болуп турар. Онсондо чонго болсам бичи устар болсо кондук сонурга болуп жүрөн. Жонаташты бичи өтөдү өйрөдүр болсо дуалар болсо кондук өйрөнүчел жон болуп турар. Бичи доранам 2-3 каттап жалдыр келген соонда болсо боду болсам жазган орол башпесин бир түчүнү үндү жазаптар кылдыр өйрөт болор. Бул улуу музейлерде көөр болсо база жонаташка дөмөй кытаттан кондук нарын кылдыр сийилип калган. Ол болсам шут шаг дөөгүдөн бери калган. Мындык ажылдар бажыран олар болсам таштынан көрө жонаташ бичи сүйүп челеп таат база сенеп таатытуу жол Индиядан да келген дөмөй божыран ам кылыкпааны болсо конжук кылаттанын суу болсам кылганы конжук нарын мындык боттарынын холунун сүйүмдүк жараш чомжоран амгу үйдө болсо амгу үйдө уш эбелери мастерлери болсо ол таштан болсо кылбайдыр болуп тура. Сары кая болсомдук жараш таштар биле жараш таштарына болсо хайырлаан конжук өрдүм. Бу таштын хөйүн болсо дем каз тургачла көбүнгө болсо мындык тебе ийим өгөнүк тебебиз болсо халп байдардык тебебиз болсо бар болуп турар. Бажы болсо бу талаасына көнүнө алган мындык маңнап байдар тебе болуп турар.
Osaq baza oyun taptı var. Çünkü bir çiğ var.